Le maputanga le nei ua whai tātou fia fia. O Yesu ua whaatasi mai. Mopoli atu ia ilunga. Whaafetai ma le viinga. Ono le alofa. Mata utia le atua le tama. E peo la sono ia ta vita. Ilunga o le maua o aki. Le te paia me asili. Mamanu malo ai le ali. Ia patili mama ese e mai lau sina. E matango fie la tua paola ina. Wasuia nei o leonana. Wasima nei paaleanga. Kawa o fia fia. Yesu ilau paola tanga. Ia tātou tūmauia. E peo la paulo ia kalatia. Ia whamalolosi. Malulu e mea male fia fia. Ia tua tulau taleni. E tau tua i mea moia. E tau ranga ola. E mali e mea lava mapaia. Ia patili mama ese e mai lau sima. E matango fia tua paola ina. Wasuia nei o leolanga. Wasima nei paaleanga. Kawa o fia fia. Yesu ilau paola tanga. Le ekalesia e. Ia mana tua ukuma vai. Alota toali. Na vai atu ile au mea mamae. Ia tau tua na le nei. Ia tala ile tala le nei. Le lalo langi uma. Matangata ia paa le nei. Ia patili mama ese e mai lau sima. E matango fie la tua paola ina. Wasuia nei o leolanga. Wasima nei paaleanga. Kawa o fia fia. Yesu ilau paola tanga. Ia patili mama ese e mai lau sima. E matango fie la tua paola ina. Wasuia nei o leolanga. Wasima nei paaleanga. Kawa o fia fia. Yesu ilau paola tanga. Alo whatiko i le peema mamalu o le tātou o tunuu. I le nei fiafi ai latou o mo le tātou po kalama o tu oli o tu Manuia. Olo o tu sao atu le tātou whale whasalau i Long Beach, California, United States of America. I le ngā lima malvale lei mal si ufonga le tai o Radio Samoa. Ia, e pefo ina masani e le tātou malaya mo mua lava o na ave le tātou whaatu e, tātou whaasifo, le tātou whaafai le tātou tama o i langi. E lea whanono mai lo wao, e fo i lo mauli. Lau te ina i tātou le tātou talo sanga. Le tua silsili e se,
Le alava se whaongaina o le nei malae, ma lo nei tangata. Le whalau te leina o lo finangalo i sio mātua tunuu ma le langi atoa. O le nāla o te talo. Si whaatu lau whanau le na prokalama masani, o te uoli o tō Manuia. I te pena el tangata lava ia whatasi mal fsosoania lo wanganga pa ia. O na loto, o na mauli, na ia manā maui ngā ma whaola tō tonga le nei prokalama. Ina i uele nei whaopoponga i le vi inga o lo suafa. Mal Manuia i lau whanau mafuta. A whailava o yeini tanga o lo mātou whaia. O manatu o lo mātou manatu ina. O ni whai iafo i o lo mātou wosi o sia o lo punitia ele Manuia o la wofio i a i mātou. O lau te talo i a maua i mātou uma le toa. Tanga i tuto ai i nei winga, manatu, ta manu, ma whai ia, ma fesili. O whai ai ele fina ngalo le tua. Ia o ngale nei prokalama e tō manatu o il tata. I lona pale whengai ma la wofio. Mātou tali tonuina ai le whaali mai o la wofio i lo walo o Yesu Keriso. Se whaalinga ua whaita ulu afe nei tau sanga taru ai. Whailava o Yesu isi o avine venga mamawhai le nei fiafi. Lau te talo pe a whai e te fia whaafafonga i sa wala au. Ia mana uma i lo fina ngalo lofa. Oe lavan e whetalai o tō uma o lo fia ai ma fia inu i le amia tonu. O mai i le vai. O mai e whaatau ma ai. I le se tau e le fu se tupe. Whaamalia ina fo i o tō. O le nala mātou te talo. Ina atu i lumo o lawa fio se i whaia i ailo fina ngalo. Ai le o mātou loto. E suafo Yesu Keriso lo mātou li ima lo mātou whaola. Ua laila mātou wala au. Amen. Ia, e toe whaatalofa atu fo I le pa ia man mamalu o le tātou tunu o me le tātou prokalama. E whaatalofa atu ia Luisa whamakili.
o ta mai le tātou prokalama le ne fiafi, e talofa atu fo ia o hana matautia. E ora, ranga. Ia, whaatai lava. Talofa mai fo ia i tawa to o lima, tātou prokalama, ia ata fo i talofa mai le tangata, ia whape ti, tina ia Vera. Ia, whatalofa. Mo i lātou o lo o palongolongo mai le tātou prokalama i le YouTube, o mua o omiane le like i lau computer, o na lua o omiane le share, o na tolu si i mailo wa ao e ala i le taina o le longo, o le YouTube channel le tātou o le SOTF Radio Samoa USA. SOTF Radio Samoa USA, o le acronym na that stands for Sifofonga o le tai au fou. Ia a umaloa o na taina le longo mua, ia o na toe tā whaalua lo lea. O lo na winga o le nā ua alo i ai o na whai o lau mata whale i le Sifofonga o le tai au fou. A whai alo la lau mata whale Sifofonga o le tai au fou. O lona winga. O te mi umalawa whaasoa tua ia tātou prokalama SS i le nei ala leo ma le nei malae. Ia longo sa o atu lava oe. Ina nei mele o le manuia o lo alu atu i le tātou malae nei. E le ngata fu ilai le nei prokalama o wha i ngoina o le i Outou manuia. Ia a whape fo i le tele ma le anonoa i fo i o inati o lo o mai le o whainga luenga o lo auto waa mai le nei malae i le lato tua whaitele so soani i le tātou watunu i so se matata o lo ia tātou whaife au o ia la tātou audience ia fwoi la o whai pisinisi o lo i lunga o le nei malae i le anganga lava ia tautua lo tātou watunu i so se mea o nopia iai ia i latou. Ia le ngata fwoi lai lea, sa masani tātou i le mainline, mainstream media, le mele le pe se ia tautala tasi ama watu tasi se leo i. Le si whaatu funga ina o le nei malae, social media, le ngata a watu le manatu. Pe fwoi ona mai lofina ngalo, o wa ele o sa o fwoi mato me istemi. Ia a watu ina, sa o mai ina matutu mai. Ia ona ia ilo leo le atoanga o le manuia. Ilo tātou watunu. Ia pe o le tosi esele nā o lo o iai i nei malae pe ona iai la tātou Facebook Live, ia whape le YouTube, mal Instagram. Ia maisi lava malae o lo o teita folai ia le tala noa. Whaiatu le tala whai mailau taunoanga. I ona tu whatasi la e o sa tātou inati mo i lātou o lo whaafonga. Ia, malola whaftai o le vaiaso taluai. Tonu e le vaiaso taluai, a le vaiaso i ona tua atu o le vaiaso taluai. Peina tātou tala noa i le ao ngā o tu la fono. Pela tātou tala o le ao ngā o tu la fono ina ia i loa ai lo tātou whaia pa ia maletu. Nei tangata na fisiri mai a te upo le ale winga o le upu whaia. Relationship pe o le Peritania ina le nā o le whaia, o le awala, o le mafuanga, o le fisota inga. Relationship. So o le tūla whono la, whamai tātou taluai, tātou te loa ai lo tātou whaia maletu. E loa ai la tātou palewhengai maletua. Tūla whono na te la langa lo tātou tutu no nofo maletua. Te lei loa, e te loa le lei lava le tangata soli tūla whono. E le aiso nei loa o le tua oilea. Ia, e pei o le tau mawhaile nā e whapula le tā ua ma leo ngā o tūla whono. Ina ia i loa ai lo tātou palewhengai ma le tātou i loa ai le tua oi. Tātou i loa ai lo tātou whaia ma le tua o le tua o le tua. Ia i tātou e le ni tua.
Au nolo lama le tula fono. Au nolo lama le tua oile na. Ia ona chaotic lea, ona whale tonu la ia ole. To anga. Na tātou wō lava i tala amatamata o le tātou kanona, o na tātou i loa ai lea o le tu whatasinga e le tua o le whatoanga i tena, i le amatanga. Na tu whatasi uma mea uma o le lei. Ana iei ale tu la fono. Na iei ale tu la fono le nai. E tausia ai le pale whengai o le tangata na whaia le tua. Ia ma le tua na whaia le tangata. A o tausia a tamu le nā tu la fono, sa i loai e ia, lona pale whengai ma le tua, sa manino ia a tamu lona whaia ma le tua o le puna o lona malosi, o le tua na whaia o ia, o le tua e pule au au. Teimi lava na soli ai a tamu le nā tu la fono. Le teimi le nā na ne nefu ai le na vaai i le tua. Le teimi nā na sengi mai ai mai le tua. Mai le tala e uswatu le tua le whato anga il tai au le tasi aso. Ina wa umona ai e atamu ma eva le la au. E o fiu su e atamu. Eise atamu. E masani lavo na sava vali whaatasi le tangata ma le tua. A le i o ia le tu la fono. Ia, na wala au leo le tua ia atamu. Tamu, fea oe. Mai atamu o whaalongo i lou leo. O fefe ai lea. O wā ua o le lava lava. Ia, na whamai leo le tua. Ai se hale mea ua e loa ai ua e lava lava. O in whai atu iate oe ua e lava lava. Ua e ai ele la au e whaasaina. Ua e soli el tu la fono na tui le tua oi e loa ai le se senga oe mao. Ia, whamai atamu. E oe. O soli el tu la fono. Or at least o le tala na te tau na whai e atamu. A le tala na whai e atamu. I le tala. O tua i le fine. Fine o mai i ateo. Fine lea na o nofo le lea na o au au. Mai e whai mau pa anga. Lena o mai i ateo le la au. Ia ona o ai ai lea. So o le manatu mo muala o tātou taluai. O le au ngāle na o le tula fono. Na iei loa ai le pale whenga. E whengata o na ofi le manatu le i tamaiti la iti. I se a awai le manatu o tamaiti o tula fono e peise i o lo o tau fia lo lato tupu wae, lo lato tupu wale. O toru le mawhanau. A te lea o isi fo i tamaiti na nofo i o ainga. Mai o te loa lava a fatu se fatonunga. E peise i o le pau lava le na o le tonunga. Fatu se tula fono. O lava na le tula fono. E o se me tau ai, ma o press ai, ma tau fio lato manatu malangona. Ia ai e le o le tula fono na ia le amatanga, tula fono lava. Ina ia i loa ai le senga o le tua mal tangata. Ia ina ufa malosi le tangata e o ia le pule fatupu o le tua i le fatoanga. Masoli le tula fono mua. Ia. Ona se ona whaao popo lola ia o isi dosi o le talanoanga. O le whai ia le tua ma le tangata nei. O le wingo le tala ona le whaingo fia i lea. Pale whengai a le tua ma le tangata nei. A wā mo i lato e mana tua ina ia upo o le tula fono. A whailo te pai i le la au. A whapelu te o ia le tula fono. O ia le tua oi masoli le tula fono. Na o ole ia te ulua e leoti. A te ua aia a tamu ma eva ia le la au. Ia a ole oti la ua e pe o na tātou malama lama i le meta ole oti. Le a ole uma ole mana. A ole oti e pe o na o mai le tala o tātou i loa mulmuli. Ia ole tutuli ese lea o i la ua mai le wha. Te ai au mea ai ma le afu o mata. E te whanau mai tama ma le ting. So solo i le manawa. Pe o le sina sa o le oti. Pe o na whaapula pula atili mai ala tātou tala. Tātou tātou pese lea pai e foe. Na wha umatu leo le tātou talanoanga taluai.
langi tu I ai nei le nganga Toi fia te pai le mafutanga O e pele I le loto Le nei ua vala vala Mama na tu I whai ngata Ona ole ngā luenga Ui I lea olo o iai le taui Ua saulia Wha malo si pea Malo si pea Ole ola e whaavavau lo tau I lea Te I talinga lolongo Ina ua tu mai le to'o Ole amu le foanga Ole fina ngalo lea ole fono No ulu ue ai se a ea Ita whaapea Tama whanau moni ua e lafoa I mawhaatawhea Whaamalo si pea Whaamalo si pea Whaavavau lo tau I lea Ta pene ko fesi ita I solo Se sale vieto ale loto A o Israelu a tatalo I aso fai so Le nei ufa fai lo mai le tali Tangata umai na ia fea lo fani Tumu ngau me uma o Yesu Le ala I le langi Whaamalo si pea Whaamalo si pea Ole ola e whaavavau lo tau I lea Whaamalo si pea Whaamalo si pea Ole ola e whaavavau lo tau I lea Ia, whatalofa atu ia whatato'o, talofa mai, le laitu o le lope,
alofa fata, alofa atu fo ia tapunuu anga vale, alofa mai ma o fo mai ana whamanianga mo le tātou pukalama ili. Koe na whatalofa atu ia HK Afuola, mai lana apu tali e le tātou fesili. Masalo o le tali le fesili o le ale la au na ai e atamu. Le lafa mai ia HK Afuola o le apu. Ia, o le manatu lona lua la pena talu ai le tātou talinoanga. O le lei o le tātou whaia maletua. Tātou te malama atili ai i le winga o le tula fono. A o le tula. E pese i o le upuleo le whaia e mawhaiona le leila tātou whaia maletua e mawhaiona le anga le tātou whaia maletua. A o le au ngā o le tula fono ina ia tuuai i lalo se maka tātou te loa ai le lei ma le leanga o le tātou whaia maletua. A umiala o tātou tausi tula fono ma tātou le tausia fo i tula fono. Ia o le malama atili le nā o i le tātou pale whengai male. So o le whatete ingal nana whai atu. Le tula fono mo mua lava ai la au uma. Na o le la au lava le lo o ngātu tonu le whatu anga i loa ai le lei maleanga. Aua lua te aia. Aua fo i lua te pai ai. Wa a lua aia. Ia ona oti ai leo o lua. Ia. Wa aia atamu eva le fuo la au. Ia e pangalea. Ele ioti i la ua. Fact, o inana i loa ai e apera amo ma eva. Le alofa la vea i tu uava noa o le tu. Ma ua i loa fo la ua le tino mai o le oti. O le oti e le na o le so o le manava o le oti o le te ese mai le tua. Le teimi lena usu o tuai le tua i le tai au i le whatoanga a o se sengi ia Adamu ma Eva. O le oti lava na. Le melea ua maua e Adamu ma Eva ia le oto ata mai ma le loa ua le lava lava i la ua. Mata mumuli lea mama. O le oti lava le na. O le maa o Adamu ua oti ai lava lona nganga. O le oto ia te ia le nganga na whai ia le tua. Na whai ia sao loto. Na whai ia sawa vali whatasi ma le nganga o le tua. Ai ona ua hoia nei le tua oi ma ua soli le tu la fono ma ua ai le apu. A peina matala ai ona mata. Mai loa ai e ia ua oti ia. Ia. A whapea la tātou te stosi nini ina le tāu o le tu la fono. E pau lava la le antidote. Pau lava la le fo le tu la fono. Pasala. E pe o le pawal na o le me malia e le tu la fono. O le fasala. Ina ua a fio mai la Yesu ke riso ma whamaila ntala o te le isau e te tala le tu la fono. Ai ina ia whaato toa le tu la. O le wingal na o le natala. E le isau ia le li e ave ese se tua oi le vao le tangata ma le tua. Awa o le tua oi ale na o le nai ai. Ana sau o ia tu i lalo le whataitai. Sau e ia maro. Sau ia e au mai ia se whaaola tanga. Ina ia i loa manino ai le tangata. Le whaato o toa ina. Le whaamalia ina o le tula. So, o tato manatu lontolu nāmal manatu murmuli talu ai. Whamaile li o te le isau e le peti le tula fono ai ina ia whaato o toa ina le tula fono. O lona winga o ato toa ia Yesu lona tausia o tula fono. Ma lona whaia ma le tu. Ato toa i Yesu i lona lava ola. Lona maliu.
ia le tulafono o le atua. Ia, e pei o le sina mea e winga ese ia la tātou whatutuanga lea Kirisiano. E iai lona pito Tudeo, lona pito e pelu. Ma o le pito e pelu la mafa lava tulafono, mafa le tausia o tulafono. Ia, e tātou te maua mai le soifua ma le olo Iesu Kiriso. E wha mamafa ele li i le nganga o le tulafono, le function o le tulafono. Wha sino le tangata i le. Ai lolo lai le tangata le atua ona tausi voluntarily. Ele tausi toa i tulafono, au tausi tulafono ma lona fia. Pe o le siname e maua ele tangata o ato toa i ate ia le tulafono. Ele ngata e tausi fia tulafono alona tama. Ia e ate ia fo ile malosi e fuli ai tulafono ele o sanga le tangata i le tuang. O le whataita ingal talan tātou si ia fo i teimi ua mawai. Ia le tala i le fine maua o muli lua. O toso mai e tamalolo i lumo le li i mawhemai le li ie. O mai la mātou tulafono a maua seisi o whapea na whai. Ia whetongi maa. O le alauna. Ina whatu leo le li i. E ia seisi o tō e le aise anga sala. I mua tongi le maa. Piu ina ana na tala ai le li i tulafono e peise i e le o sanga aise isi i le tua. O le mea lea na o mai ia farisaio ma mai. E peise i o le tauami o tonuina o i la tō. O le sina mea tupu pe a tausi le leie o e tulafono. O le an mea tupu. E te manatu ai ua e ami o tonu. Ia, o le mea nā le sa whai le li. Atu le li. A whapea lava i esesio o tō e le isanga sala. Ia, o ial nā tauna mua le leina e tongi se maa i le nei whawhine. O maua muli lua. Ia, a furi fwoi lal tupele nā. Ele i tolerate ele li i langa sala. Whamai ia le li i na ua si i folo nao o le inisi. Oi, o fele vaenga le na mamoli ina maia oe i la wang sala. O fea o iai. E whamai le fine o te lei lopo o fea o iai. O na whaiatu rola i o le li. Aluia oe. O te le whaasala i ate oe. Ai aua e te toi anga sala. E pe o le ele isau le li e te tala le anga sala. Ele isau e te tala le tulafono. O le mea lava e whai le tangata. O le mea le na e sele ia. O le na mea lulu. O le mea na sele. O le whaato o toina o le tulafono. Ia nana tātou maua i le tala na i le nātina. So o le whai uina la o manatu i le tātou session taluai. Na sawale li i e whaato o toa le tulafono. To a malie lava le tulafono ina ua tutongi le sala. Me nana fio mai ai le li. Ofo ina atu lona soifua ma le ola. Tongi e tātou unga sala. Le melea ua le o toe pifia i tātou unga sala. O lo whaia malele iloa. O unga sala o lo tātou whaia malele iloa. Ia o unga sala nae e fifia i tātou. O anga sala tātou te whaia malele iloa. Ia o mamama wha mangalo. Elo tātou o li. Le lui la mo i tātou. O a mailo whaia male atua. O lo sili e ia te oe tu la fono a ngalo e ia te oe le atua. A whaia le o ato toa lo whaia male atua. Ia o ngale nei prokalama e whafowina ila o lua mafutanga. Pai o yeini tu la fono lo e tausia whatupua. E fesili po e langona ile lo fo le tua. O e manatu ai o e amia tonu, self-righteousness. Pai fo ele o sa o loto il tausinga o tu la fono. Ia o lona winga o mamao e malet. Ia o na si ila ia o le whateita inga. Whamai e yeile tu la fono le taimi mal no fuanga.
E pe o a ia tulafono ai le mawhaia o na tātou alofia ia tulafono nā. A tulafono o le teimi. Tulafono le nofoanga. Te le mawhai o na e le lua afe lua se fulu, ma le lua afe lua se fulu tasi le teimi tasi. Te le mawhai o na e Long Beach, ma pia teimi tasi. Ai tanga I lava I tanga le tangata ma le mea olo li lifa I ona manatu fau. E pese I olo I lava lo na naunau ta inga lea. E mawhai lava e ia o na o ia nei tulafon. Ia e au noa ma se whaasalanga. Ia a le mea lava tātou te loa. Ia e le mawhai e tātou. O tulafono na a tātou nofo le lalo matausi whaalelei. Matausi voluntarily. Ia ona vele o soi fuama le olo le tangata e whaima pese maa lie. Ia o soi fuama ola I nei. Ia. O le sila mea o tātou I loa I tulafono I o le temi wale au te le o tātou mori mawina. Le whaiatu o le tala I nei e longo mai me le pone po whele mea nai te whaafonga mai ai. Pese ia whaiatu ia le tala I le aso le nei o le aso sefuru fitu, aso sefuru valu o mati, ia le whaalongo mai oe I le aso sefuru iwa o mati. Le whaiatu le tātou prokalama I le ulu, ia e pangalea o le na waso tofi. So pe ua iai ia le fo ua fesilingia ia po te tau ea o na tātou tāofi mau pea I nei tu la fono. Pe o le melna lea na ta pena li lifa a mata lava iai ia le tātou pokalama I le amatanga o le alea ese tosi. Ese a ia tosi o lo o mai le tua I le teimi ma le teimi. Ma o tu la fono foi. E lo lato winga na o ni ta ita itama. They're temporary. E ia ise teimi a tātou malosi o na oane I tu la fono ma tātou tosi nini ina ma tātou manatua o le au ngā o le tu la fono o le whaasanga le o le tangata I le tua. Ia e mawhailawa I tātou na sui tu la fono. Whailawa I tātou o na ese la tātou tosi I tu la fono masani. Ia pe alawa tātou te whaiala nā ngā luenga. Ia, o le moanga ngana o tātou masani ai, a e loa u I si ulepa, ia o te loa fo I oe I tonga mau. E pe o le sile nā moanga ngana e masani e tātou, a whapea a tātou te mata I tuina le tala ni I tosi ese o le nei fo I winga o le tu la fono, ma lo tātou pale whengai ma le tua ola, le tua lo faali mai pea, le tua o lo sau pea I tātou I le teimi ma le teimi. Le tua e fau mai pea la na faali I tātou e pea na fau le ea ma le o kesene o lo tātou mana vaina. A whapea ina lava o na tātou whai o lo tātou pale whengai ma le tua. Ia o na tātou I loa ai leo le nei upu moni, ma le nei tosi ese, o le nā moanga ngana o tātou masani ai. A e I loa o isi ulepa, o te I loa fo I oe I tonga mau, o le ala le tosi, o le ale tosi ese. Ia o le tali, ua maota tau ave, nei no foanga, ma nei tolo o le atunuu, o le atoe taua sepa po o tonga mau, o taua le iloa, o le leiloa, o taua le filfilinga al tangata, pea e whatapula ai le tua o I o lona iloa, ma lona le iloa, o iei nei le tua o I o tulai mai, o le whangolango I lau ele, ai ua whanua tau ave, ua tino I matangi nei tolo le tunu. So e pei o le winga o le manatu lea, o le manuia lava ia o le tua e tafa tele, e tafa ese,
mai ani ni I la tātou tosi I lana whaali mai. E meise fo I le whaatufungaina o le tangata e tuu upu, ma tuu tanga, ma tuu wata I le finangalo le tua. O na whapeaina leo na tofu maua I tātou le manuia o le tua e peo nei ina, o lo I nei, ia ma o teita fola I le lalangi awa. Na ia owaine I manatu se isi ua Outou tasi ia se manuia I se atingi. O te tauna tātou I loa ma mautinoa le nei mautinoa. O loo ia te oe ia le manuia o le tu. Loo ia te au le manuia o le tu. We were made in the image of God, and there's a glimmer of the divine in each and every one of us. And to the extent that we exercise that divinity, to the extent that we manifest that proclivity towards that which is good, then our lives are blessed. Then we will have these lives that sing. Te whalonga tua leo la tamal nā pe o nā pese mai. I ngā lava o na upupuia tangata tao e tū la whono. Ia alai io mai lava, lita mai mo. Ia, whatalofa atu ia saipani a mitua nai. O whatalofa mai le sunga a saipani le tātou prokalama. Talofa atu fo I te maitai. A kono whaolioli o maina whai ai. Talofa mai fo ia maina le tātou IT. E fo ia na whatalofa atu ia ohana matautia. Matautia le fo ua. Ali mailo na fifia. Kalo so ia le kaasiva. Ia. Pi o leo ngā leo le tātou malai. O leo ngā. O leo ngā pese I e amai ese manatu I nā. Atu lo manatu. Ia ona tātou whawai leo se. Let's say whata whai taulanga. E vi I aile tua. Ia. La atu e vavae ia tātou foi la tātou pese lea. Ia ona to e whaawau leo le tātou talanoanga I lisi tu. Life's not always fair. You can run away and hide, let the old man decide, or you can change your circumstances with a prayer. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and He'll take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me, and you can praise the hurt away. When everything falls apart.
hurt away. If you just praise His name. Isia le pale whea ngai o i tātou ma le tua. I le malamalama ato toa tātou i le. Ese i o le mafuanga le nā e iei le vanu le vāo le tangata ma le tua. Mai te whaitete lava i le manatu lea o te whaalongo i pēa i Kirsiano o le ale manatu. Mai o le tua alofa. O le tua tu wawanoa. O le tua e te le ngese lona to asa. O te leiloa, a tonu e mawhaiona i eini langi soifua o le nafo i manatu. Tonu a tātou whaitau fo i tuspia o na tātou i loa ai lea o lo moli mawina e. O tātou tua a o le whatu tua. Le nafo i winga o le. A ola ua pale whea ngai ma le tua. O te le mautinoa whapena. Na e eilo o mautinoa o le tua sa o loto. Le tua e pule a ia. A tonu tātou te ite ilo nā lofa. A tonu tātou te tonu fo i nā fio mailo nā alo i Yesu Kiriso e whamangalo tātou ngasa. E alo manatu o le isi tu la fono. O lo o vā i tātou ma le tua. Le tua o le tua sa o loto. Tātou wa aifo i lava i le whawina o le tangata. E whaua whapena le tangata. O a lava ia tu la fono e tau mai i le puipuina o le soifua langi maina o le tangata. Ia pule al tangata pe muli ai pele ai. Whaipela o whateta inga i la fia umae e tangata. E leile. Mele o le le tapaa. Ia e whai lava. Whai lava e tangata e tinga lava nei loa e tupoi mai. Ia e whai lava. E lalo manatu e whapenale le winga o le tua na whawina ai fo i tātou. E le whauwha mai i le forfolanga i le coronavirus e oa nei. Poto ina ni tangata na mata mai lava lusa o lima sefuru le vai aso o mawai le a opa u le lima sefuru le opa u le sefuru le a whai. Ia alatas te vai atu ai San Francisco o whewa i ei tangata ma u lima ma pe ia leise me o tupu. Tau fu e nei le awala o la whewa i ei tangata ma. So le winga o le utala. E wha penale winga o le tua. Penale winga o le tangata fo i lona pale whengai ma le tua. E mo ia o le tua anga le lei, le tua tua avanoa ma o le tua alofa. Ia at tau fu en tātou tali tonu. E whailawe e ialo na fina. E tusa malo na fina. Ia. Resi nā mea i awane ngalo ia i tātou. Te ropen whamatala atu mo mōl tala lea vera. E na yese tina e abusive lover i alon to o lua. Ua umalala whapoiponga o na ave lea e le tamaa. O le lisi i lona to o lua i mea e expecte i e whai el tina. You know, o na lava le whainga o me ai, le te wina o le fale, e o lava i le pale whengai o le tina ma o na ainga. Me la o tupu ua le fifia le nei tina i le lisi. Sanga atua i lona le malia fo le tamalo e ana le lisi. Ia o whai pe lava i la ainga ma vaina i tausanga i o na maliu leo le tamaa. Nto e whai poipo leo le nei tina i le isi tamalo. Tamalo lona lua la le, alana tane lona lua. E anga le lei, lofa.
ai leisa na lisi. Lofa ia te ia, conditionally. Ia, o whailo la ainga whaifiafi. O le tasiaso au te wana me le whale. Na taua tu leo le neiti nai, le pusa tuai sa iei, e mea mai lana whaapuponga mua mua. Taua tuai la le lisi lea na whailon to lua mua mua. Ia o whaitau le lisi. O mea oi loa le neiti nā. O mea o mai na whamailon to lua mua mua e whai e ia. Leo lo o whai e ia lon to lua lona lua. Ia paual e se senga. Ele o whaamalosia o ia. To lua mua mua sa whaamalosia. Ele sa whai e ia nei mea uma. E mal whaatu lona loto. E alon to lua lona lua. Ele i whaamalosia o ia. Sa whai e uma e ia nei mea. Lona alofa i lon to lua lona. O whaamtalaina le tala nā a whapefo in e whaalongoi fu i mua mua vira o Outou e whaamtalaina. Hei underscore i ala tātou wale whengai ma le tua. E tā wale loto futi eifo. E tā wale whai o mea not by compulsion, voluntarily. When God gave the laws to Moses, it was to bring Israel back into relationship with him and with each other. The law establishes a relationship with God. Yeah. Tātou engalana just ia taluai. Te milale nei. Launga i le sa. Le Ioane fa alfa mo mo lus fugono. Le vaiola mo anganga ngā lala. Ioane fa mo mo lus fugono. Ole tio ata o te manatu ia whaatio ata ina ai la tātou talanoanga i le nei vaiaso. Ole tio ata le nei. Ole a whaina o le talatasi. The danger of a single story. Ei ole talatasi o se tala lea o tātou whaalongo ai pēa. Tonu na pasi mai o tātou tua a ua vea nei ma mea moi ai tātou. O tātou whatutua i ai. Ua tātou savavali ai. Ua whaufo i a tātou manatu e whaavai i lunga o le talatasi. O le talatasi e peise i o se stereotype. O se whaafaingo fieina. O se mata upu tu ngā pe e whaingatā. O le talatasi o lo tau mawhai e whaamalama lama whaavave. I se awala whaingo fie. Se manu lauti whaingatā. O le tau mawhai lea e whaapupu le teimi e alu e whaamalama lama ai ni mata upu whaingatā lave lave. O le winga nao le o lo whaangaino le upu talatasi. E pe o se palunga whaelera le pani keke. E vave le palu. E le tau le sa ve uina. Na mai ala i o le pani keke tu tofia tu. E pe o iei nai palao mata na e le vela. Le nai le i o i le suo le vai. E whapena le o winga o le upu talatasi. Mai o le manatu la Outou o le launga le sa o mawai. Ma whai o nā whaina i tātou pe a tele i tātou i a talatasi. I fia i tātou i talatasi. Ngāfo e tangata sa wā e tāo fia i le tu fesili. Masu e su e atili. Ia moa wā ia o tele te e le talatasi. Wā o te whaongaina foi. O te le te e la il talatasi ona o te le te e le talatasi ona e le o sao. A o te e i le talatasi ona le le ato toa.
I love the danger of a single story, not because it's not accurate, but because it's incomplete. If you want the whole drama, you want the entire truth, then be careful of the danger that lurks in single stories. So atato va'aila ile, well, e tele ia whate ingol taltasi. Le siatala e whalongo i pea tātou e whapeo Amerika o le atunu o le tamao ainga. Ofi mai tangata uma i le fio mai le nei atunu o e sa ili malo ai, sa ili wia, e se lumanai mo le whanau ma ainga. Ai ina ua malanga mai Amerika. O amata o na alulue ai, mana nofo ai, me oilo. Manuia lava le tangata o le manuia. E whale tonu fo i tangata whale tonu. So e pei o le whae te tenga le nā i single stories i talatasi. Esi whae te inga o le talatasi na uola mai lava i le kalesia ia o ngā ia whaiwhi au i nuu. Longo foi o to muai launga le o whai ngā luenga. Mai alato tala o tusi mua e 5 o le whengainga tuai. Tusi e mose. Ia o te sau nei ua talu lea o ngā whaiwhi au. O te iloa ai. Te se tia mose tu la fono mi mal no foanga. Tu la fono na e lema na tusi e mose nei tusi. Se awa nei tusi ma nei talana. Ngutu mai. I le tupulanga ma le tupulanga. Se i o mai lava le 5 centenali. Ia le whanau mai le whaola. Ia o na tu pepala i o tala o le tatou whatutuanga le iai ia tusi mo moe 5, le Pentateuch. O le whengainga tuai. Ia mose masalopo o awhiri masalauta usanga talo na maliu whatu atusi lalo ia. Ia tala nei. So o le winga o le tala. Ile o tusi nei na whaie. Na tusi e mose. Ia apese i o se tala tasi le nā sa whatutua i e fo ilo utamititi la ititi. Tuspa ia. Ia leo te tau neo na sui. O tau neo na toe tilo i ai, e tau na toe tosi nii, tau na whaina i fisili. E leo whapea o le se o tala, ai ona o le le ato toa. E o le whaite tenga le nā i le tala tasi. Tau ona whaatufunga ina le tangata think critically. Mafau faulau tele. Ia tosi ni nii ia manatu ma to whamanino. Ina ia ato toa ia toi fua male o lalo o lai. Ia pe o tio atal na e fia avatu. Ina ia lanu waila tato whaita wina. Tala e pe o ne lectionary. Atul tato pese lea. Tala ile o tato tuspa. Taul tato tala. Tua o le anganga lawai. O e tapua i ate. E ta tau o na tapua i atuai. Anga ma le whanaoni. Tusi o mi o le fata. E ta pena e o le taulanga. Ma tona o ni au au na. E mana o mi ai o lo man. Ta ina. E ni sauninga. A o sisi. O ma tolima.
Whapera wala tātou te whaongaina le tioata lea o le talatasi. The danger of a single story, o le awhaina o le talatasi. Tātou whaongaina le tioata nā tātou te tilo ai i le whaitau o whengai mai tātou nei. Nā amata leo o na manino ni nai tuwhaanga, ni nai nati. Pesa le i manino mua. Pesa iai le manatu le tangata le o iai. So o le Ioane wha, o poe 5 le amata i le tātou whaitau. O le tala masani, o le tala i le pine le vai eli i sukala. Mai Ioane, wo o tuie i le tasi a ayo Samario sukala le ingoa. La talata ane i le whanua na avatu e Iakopo i lo natali o Iosefa. O iai le vai puna o Iakopo. O le la vafo i Yesu i lana malanga. Na nofo i lea o ia i lungo o le vai po ua o le tutonu o le la. Sau le fine o Samaria o tu vai. Petala yatu Yesu i ate ia o maia i ate au o te inu. Wa o atu ona so o i le ai e whatawaini me ai. Whamaile o fine o Samaria i ate ia. Pe whapewheona e whai mai se mea inu i ate au o le fine o Samaria a o oio le yute. A wae le aini mea e whea vea i a yute ia ma Samaria. Talatasi. E le aini mea whea vea i a yute ia ma Samaria. A tātou mawhau i le nātala. Na o laile nei tina e lona soifuanga a doa. Te manatu na o lai fo i tangata o lona nuu. E le whea vea i mea yute ia ma Samaria. E na ana puni tia ai le alofa. Anga le lei. Te mo whai o listangata e fiso soani le ngā ala o listangata. E o le talatasi mua lava nā tātou te si ia mai ilunga i ine. E pāwai loto le i le vāo tangata Samaria ma tangata Iutaia. Ia le uso solo i lava le nei tina. Ia na fesidi leo tātou o whea foi o iai ni nai talatasi. Nai tala na ngutu mai o tātou tua a. Atonu o lo puni tia ai fo i le alu o le tala le lei malanga le lei a le tua ia tātou. Tumana tua ina lava au tupua e lo mātou a inga ia ua. Na ua manatu o ma avea ua onga i po. E pese i o le talatasi lava na o whaalongo ia ia o tupua e. Ia o tangata o polo o tangata atama mai. E tele a whakasi si a mani atama mai. E tau e la tau tangata o atu i tuila se tulo lava. Tama vale. Ia o le talatasi lea na tu mai e tangata fo ina pautua ina lou se furutolu tau sanga i le teimil na. Ia na whamailea o lātou tala o le mea lea a e alu. Whai mali e. Tangata vale mo le tasi lua tau sanga. O le si ia so o alo 5. Ta o fio manatu ia te oe. Pe o le talatasi lea sa o maua. A ua talatu neo ta onga i le kolisio Samoa i vai vase. Nana o i loa ai le upumoni le nei. E ata mamai atangata ata mamai. O tangata fo i ata mamai o tangata ngā lulue malosi. Moe umatangata matawhawhao. Si tameti ata mamai a e whaitau tusi. Pai alato mea onga. So o le mela na o le talatasi. Mawhaina tau fia o e maile. Sila fia ma le loa o isi fo'i. Manatu o lo tam whaile tua e vatuia. Ulfa upus fulu. O tali atu Yesu i a te ia. Ana e loa le me fo i fua le tua. Ma le o whai atu i a te oe au maia i a te au o te inu.
E ole mai ia te ia o na wha ia tule ia te oe o le vaiola. Ia, tele lope i se tala tasi i pei o leisi tala tasi e tele ai na whai e kerisiano i le tūtau matau. Pisa i o le lii o se tangata wa ia ma mai le palu o ia i me palu e tangata. A toe whaitau ma toe vairi ili ma toe tosini ni il whetalainga lea le li. Na tātou i loa ila ia se winga e pisa i o loo ta uvalea ina e le li. Pisa i wa tau whatau vaa e le li i lana fesili. E ma wape ana e loa le me fo i wale tu. Ana e loa fo ia un le whai atu ia. Ana e loa le tangata le whai atu ia te o. Se manu e au mai. E ia whapena ia se winga o le li i ma whaiona tātou oto mai e lana whetalainga lea. Na e loa le tangata le whai atu. Tangata le luta. Ana e loa se manu e au mai. Ana e loa fo i lo ia te au le vaiola. Pe whapena le winga o le i tau lea. Mel whau pus futasi o whai maile whawhine i a te ia lea li ie. E le eisau me e utua e ai. Ma wa lalo fo i le vai eli. Se maua e i whea le nei vai. Sidi e oilo mātou ta maa i a kopi. Nana tu mai i a te i mātou le vai eli. Inu ai i mātou. Inu ai fo i oia. Malana whanau mana manu. It's a little tricky here. He was playing with them. E whiona e whai mai le vai ola. Nai le sau pakete. E te sau i nei le vai eli. E sau le ia e aisi mai i ma e whai mai o. O e to wheo i tū mai e lau vai ola. Nai le sau pakete. E sidi e oi o mātou tua a. Iosefa. Iakopo. Eli le nei vai eli. Pe o le si tala tasi. Mwhaiona tātou i loa forensiki. E pe a tātou tosia i ani ni i de melea e no foile tina lea. O le whaalango lango o le tina i pakete. O le popole o le tina i le maua lalo o le vai eli. These are laws of physics. E le mawhai lava o na violate il tangata. Le mawhai o na utu se vai i lima. Se pakete le tele ni vai e mawhai o na e utu. A maua lalo fo i se tupu anga o se vai. Ia o la. E ona e maua mai la vai ola. E o le sina talatasi. O le ale talatasi. Pise ia sili atu me va aia. Nei lo me le va aia. E malosi atu le tino. Nei lo le anganga. Pise i o le sili na mea e tele ina lape ia la tatou wo i le. E lo le leila vai tatou le esenga o le si e lima se lau ta la. Le si e afe ta la. E lo le leila vai tatou le esenga o le teutusi e lima se furu ta la. Ia ma le teutusi e toru se lau ta la. E la le manatu o tatou e te le atu le numela tele na i lo le numela le titi. Ono tu la fono ana o le matematika. Tu la fono ana o me vai. E fa mai le li. E le si tu la fono e sili atu na i lo le. E si tu la fono e sili atu lo latou tāua. Nei lo le vailea ma le tu la fono le sei tia i tina. Usfutolu o tali atu Yesu i a te ia. O le inu le nei vai e to e fie inu ia. Inu le vai o te avatu i a te ia. E to e fie inu lava ia. Vai o te avatu i a te ia ve tutonu i a te ia o le vaipun. Una i lunga i le ola whavava.
Le ua mata ona tala e le li'i. Le li'i, as long as you're living in this life, subjected to these physicalities, subject to these laws of limitations, space and time, you will always thirst. Langol tu la fono lava nao le tino. If you mana ia le faa ofu, if you ia le fafanga, if you mana ia le faa moe, tu la fono le nao le space and time. Pea lava la nao le paule nao le soifua ma leo la etesi la fia. Dinale lungo le vai eliasu. Ia ete toi saufo i tai au. A o le inu i le vai o te avatu ia. Le vai lea ese mai nei lo le vai lea. E toi fie inu lava i e fa. Pe o le si lea mea lofa ma le nei nati. Pa o ngai e theologians foi. O le ale le nati. O le vai ese o le o la fale. Amale. Tino. Tato va aila le constitution o le tunu ule nei. Document fa via le United States. Ma isi foi lava modern societies. O lo o ia le bifurcation lea. E lea ia ia le fatua. Aluenga le ma. E se atato e kalesia. E se mai ia le malo malatu tu. E fe maluai. Ale soifua via o le tangata. Ia. Ai le fea ia ai. E o le whapula ina le nama le whalutele ina le nao le. Le inati lewa mata o na tae le li. Opus fulima o na whaileo stato malolonga. O fa mai le fine ia te ia. Leli ie. O maia ia te ule nā vai. Na ia o leto e fieinu. Ia o leto e saufo i nei e utuwa. O le si le mea tatu te loe le tinane a tonu a pea tato well ele i aiso na ingoa. Inga ele taua. Ai a tonu al mafu angale nae ele i ai eise ingoa le neitina i le tusi. Ina ia whataua isi mea e se mai le rol na suafa. Wape o lisi le mea leolo o pick up e feminist ma whamai e la lato talatasi. E fiongaia le atua e pe e mamanu i ta mali. E mamanu i ta tau le lea. Manu i tama. Ma fuanga na ta oe ona tusi se isi a fionga le atua. Ia isi e ilunga le tulanga o ti. Ia pe o la lato talatasi lea ia feminist. E elo manatu o leisi tala. Pa o popo i le tala le na. Ma fuanga na na lai. Te alanga i le taua le ingoa. E taua le mata upu le o ta uai o ia. O le mata upu le vaiola. Ma le si ina e o le ngā lala fa le nganga o le tangata. Te mea le mawhai ona tau fia tangata i se ingo. E le whaupus furuono. Le atu Yesu ia te ia aluia oe. Alau ilana tane. Oe sawai. Ia o le ofesili le tina i le vaiola. Iatu leo le li. O ilauta. Tali mai le fine le isa utane. Tala iatu leo Yesu ia te ia o tonu lau upu. Isa utane. Wasa ia te oe tane to lima. Ia fo iwa ia te oe iona ponei le isa utane lea. Me moni lava o e whaimaina. Pela ve whaise tala tasi i le soifua o le neitina. Ma whaiona tātou whapea o se tina ale tonu. Tātou whaitaua whai upuia na tātou i loa ai lea o se tina tau tala sao. Mai ia le li e tonu la upu. O le ua brag ia le li i le whamaoni ma le amio tonu ma le tau tala sao le niti. So le niti nae le ngata e na whale tonu ia lona tupuang.
tauta sau. Ea paai te tenga o le talatasi. Paai te tenga o le talatasi. Le ato toa ai le drama. Le ato toa ai le tala. Se pau whaele le alo e tutasi. Milo ai ai na. Wanga i. Pepe o le tio ata namal whae te tenga na peo na ama. Tato wita wino. Ira si ta me alta pese lese i. Oh,
tātou whatoa ki maila lātou la au o le tātou prokalama nei o ta ua o le Outou Manuia. O lo o tu sa o atu le tātou whale whaasalau i Long Beach, California, United States of America. E o ngā lima ma le si uwhafonga o le tai o Fou Radio Samoa. O le tātou Bible study le nei afiafi. Nana amata i le tioata. Tioata o le awhaina o le talatasi. The danger of stories. Tala o loo tātou whaongaina i le nei afiafi o le tala le pine le vai eli sukala. Le tala maua pea. E o loo iai ia awanoa na e whataita iai ia le nei fui tioata, le nei me whai ngā luenga. Na ia langai fo inisi winga fo o le nei tala tuai. Ia wālawa la tātou savalianga i luma. Tātou whaitau le tala pesa tātou mata i tuina ai tala tasi sa whaima mesa i se tia ai tangata. E pei o le lefe ave ia mea iuta ia ma Samaria. Pese i o le tala tasi lea na o longa ai ia tangata fo i le nu o le neitina. E le ngata na a tonu fo i o le melena sa ola i tupulanga fo i na momo atu ia te ia. Na i ona tua ama, na i ona matua. Le fe ave ia mea iuta ia ma Samaria. Ia o tula i mai fo i la ia le neitina. Ia e pei o le talatasi lava le na o soifua maolai. Ia ona soso atu la ia o le lii. Ia maamata ona avatu se isi tala. Tangai ia le tangata. Ina ia lua i tala. Ina ia fesili e fo ia tangata. Ia pele o le mesao e le pele ai. Esi tala na tātou maua mai ai o le ai o se ngoa o le neitina. O i lātou lava o lo o mata i tuina le tuspa ia ma whataua ia le tūlanga o whawhine. E whapea la lātou talatasi. E le ai sona i ngoa o lona winga ua le whataua ina tina. Ia a tonu o le mafuanga le na le sona i ngoa. Ina ia avela tātou whaamuamua i mata upu o lo tala noina. Ia ai ave ese mai suafa o le neitina. O le si talatasi e pese i o lo o iai. E le ai se mea le lei e tupu mai se vai eli. Wai e le na o le paulea o le tala i le tuspa ia o lo o whaonga ina ai le vai eli. O te mi umalava e whaali e se ata i au tafo le vai eli. A le nofo ai nisi. E fu ina maua ia le tolu o sa ako. Maua le vai eli. E na fu ina maua ia le tolu o ia kopo na maua le vai eli. So e pese i e iaile winga le na e le ini mea le lei tupu mai le vai eli. Ia o le vai eli le nei pe o na tātou silafia. Ua le ngata ina ta lepe e le si pāwa e loto lea ma le talatasi e pe o na masani e ia Samaria ma iuta ia. Ia ala tātou tanga i fo ia i le ta lepe ina e le li. Le si fo i pāwa e loto i le vāo sekema. Ia ma Yerusalema. Tātou whaitau la lea ua o il whawiva. O mai le fine ia te ia. Lea li ia ua o wiloa nei o oil perfeta. Ina ua umalea o na whaiatu o le li i e alu e mailan tane. Maile tina e leisana tane. Na whaiatu loe leo le li i. Taitau tasao. Esi lea tala e atonu e lua ai ia tala e whamatala ina ile nei tina. E le ngata o se tina e whale tonu lona tupuanga. Ona winga. E le ngata o se tina e le isona ingoa. Ia a o le tina wha maoni tau tasao. E la nasa si ilungo e le li i mawhemai. E moni lava la upu. Wasa ia te o e tāne to lima. Efo e lo ia te o e iona ponei. Moni lava ue whai maina.
ona whaatula i ole ine lea li ia o wilo nei o el perfeta. Ona sui lola ia le tina i le topic of discussion. E sia le mea tatu te loa ila ta mai te lo nei whawhine. O le ngata e le eisona suafa, o le ngata e wha le tonu ia ona nofo maisi ta malo loa. Ia, tangata amio tonu ma tau tala le sao. Ia, to e tangata ata mai. O le sia lea skill set e tauna mau e tangata o ia il marketi, o le ale skill set. The technique of changing the subject. Le ua lata mai loa ia le fasino mai ale au ia te ia. Ia ona sui lola ia e ia the topic of discussion. O le ala ua iloa e le tina o le lapi. Tangata whatutua. Tangata na te matea ia ana tupua. Ia ona mana o lola ia e whaonga ia le ata mai o le li. E addressai ia le fesidi lea sa tele ina talatasi e fo ilo rato fo ipito no. Mai tala le tina o mātou ta mā. Tatapua ile ne maunga. O Outou whai mai o Yerusalem le mea tu sai o na tapua. Talai atu leo Yesu ia te ia funai. Tali tonu maia ia te au. E o mai o naso tu te tapua ile ta mai le ngata ile ne maunga po ia. Tu te tapua i malele iloa. O mātou tapua i malele iloa. Wa mai a iu te il whao le tanga. Ai o mai o naso. O nei fo ia. O e tapua i wha maoni lato te tapua i le tamai le nganga malwha. Alo sa ili le tamai i e tapua i wha pena i ate. O le tuo le nganga lava ia. O e tapua i ate ia. Tau na tapua i atu. Ai i le nganga malwha. Ia o le talatasi lava e masani ei ia iuta ia e pise i o i latou. So e ala mai il whaalutanga. So na o mua iai ia le to o le tua. Ia le talatasi le nā iuta ia. E nā fu i Samaria. I lava i le maunga lea. Gerasim. Tapua i e o mātou tua a. Nā lava te tauna whai e tapua inga mamalu. Tapua inga moni. Tapua i lava i le punga meo tātou tua. Ia whale li. Eli i. O maliteimi e whai e tapua inga i le tua i le nganga malwha maoni. So oro na winga ua le a o maliteimi e maota tau ave ia lau ele ele. I fo le tala nan whamatala atu le moanga ngana al tātou tunu. A e loa o e se ulepa o te lofo i o tonga mau. Ua amata nei ona maota tau ave tolo tolo. O le tunu. Ma o le mewhana lena whai e le li. O le uto e whataua Samaria. Utaia. Ta o le maunga i Keresoma. O Yerusalema. Tapo inga lava e te tauma le tua. Tapo inga i le nganga malwha maoni. Masani ana o whaalongo pe lava i talatasi nā o lo o whaawau pe nisi. Pela latu tala ia. Le kalesia moniale nei e Yesu Kiriso. Whaalongo fo i wha pe nisi ana o le sawa i le kalesia neu te le lole tua. Ia. Tatu wane a il tuspa ia ma tatu tosinini i ina feta lainga le li. Na tatu i loa i lea o tele na mota tau ave malai nā. O to e taua i le atua ona sesele o le ua o le mamoe a whaasina sina lo na toto i lunga o le whatawhai taulang. Na luane leo le usa i lunga i fia iai o ia. O amatona whai taulanga tangata i alatou taimi mamone. Isi mea sili atuna taua na ilo mamoe matino manu. So whapeina fo ila i le tapo inga. Tapo inga ua le o to e whaia i Yerusalema. Ia.
o fai le nganga ma le whamaoni. A whapea lava e iai se tala mo nei fo i taimi. E whesoa soani i le au whainga o tala ese. E whawae ilo tātou whatutua Kirisiano. O le nei le tala. E tā ua le tangata. E tā ua le nganga ma le whamaoni o le tangata. O le whamaoni e le mamao tele. Lona no fuanga. O le whamaoni e mawhai lava o na whai e au. E mawhai ana whai e oe. E te leta walu mamao. E whatino e le finangalo o le tua. E leta o Outou mamao fo i le Manuia o le tua. E le whapea fo i wana o i latou e a o ina. E le Manuia o le tua e mawhai fo i lava o na whamalosi oe a o ina. Mautu ai fo i le Manuia o le tua ni whatufunganga o mawhai ona e maua. Pese i o le melana e fiso soani fo i e tātou tala o lo tau mawhai e whatu. Ia. O le isi tala tasi na tātou maua o le fine whaitaanga. Ia tātou tosinini i ama tātou wane i am tātou i loa lea e le ngata o se fine whale tonu. Ia o se fine fo e tau tala sao. Fine ata mai. Se fine sa ili. E fine fia. Ia o na whamaila ia o le o i upo sa so ai. O i loa o le amaliu mai le Mesia. O le wengo i a Keriso. Amaliu mai o ia. Pai loa mai mea uma i ate. E tala iatu leo Yesu i ate. O a ulava le nei. O le tau tala atu i ate oi. Ioi. O le mea o le inati o le whaai loa lea le li. E pese i ua whaai loa i le whawhine le tonu o na winga. E le iso na ingoa. E ata mai tau tala i la mea tonu. Ia le mea le sanatia. Le mea sanatia. Ele manao ale li i e tau i tangata. O ia o le alo le tu. Ele manao ale li i e tau i tangata i eise isi malo si whapitoa o loo i ate ia. Ele o inisi. A la whelo inga male neiti na ele vai elio sukala. Ia, e nana tau tino i aile li i le mea saan lilo. O te manatu fo i ele i mauti noa ele uso. Tonu sa i ite i la tau ina o vai va venga. Mea sa whai ele li. A le teimi mua lea o tau ai ele li i se tangata. O nei tua. E tala i atu Yesu i ate ia o a ulava le nei. O a ulava le nei. Tia, e riso. E o lo tau whaatali i ai. Tau tala atu i ate oi. Ia, o le fisili, o le ale fofo o le talatasi. O le tali, o le talalasi. Manai a ia whaanape atu la fale o le tatu o tunuu. E whaisa latu tala o na whapele o la latu nape. Ia e talalasi le tunuu. Ia o le talalava le nei a sio matou a inga. E whapea foi. Talalasi le tunuu ia o le talalava le nei na ta umai e lo ta maa. E whapena ia la latu whaanape. Ma uta manatu o se mele leile mele nā. O le awale tau sisi i tātou i le talatasi. O tātou i loa e mawhai o na punitia ai lo tātou malamalama. A le punitia i o tātou tupulanga. E atu lai mai fo inisi tupulanga e se tia le whautau te ina ai i lātou. Ai o le siale nei mea te tau na whatufunga ina ai i tātou. E whaitete i tātou mai talatasi. Ili i tātou ina ia sila tātou tala ma tala lasi la tātou wane ma tā upu.
o le tauina tala. O pelusu fitu leo e tatou whaitau. Doing on time, okay? Ia ona o mai leo na soo, uofo ina ua tautala i la ua malfafine. Ele i whapea mai stasi, e se ase mea te sa ina. E whapea o le ale mea ua urua tautala ai mai. Na tu ule alfafine o lana vai ai alu le ai. Mai atu i tangata o maia, na o maia. Na ava ai le tangata wana ta ua mai i ate au. Me umalava ua ufaia. Ele o le keriso elea. Ia atonu mwhen tatou whaitau whaupulus wa fitu an tatou whapele e es. Ia winga o le uso. So o mui mui. So o e leise tala e whai mai a leva ai atua i o latou winga. Mui mui i latou ma fisili sili pe e se a ua tau tala ai lo tatou li i male nei whawhine. Sili fui palale mta upu. Tala noina. A fua i tatou le au so o i le pasi whaitau leo na mwhailon tatou whapea o so o ntangata le tonu ata mui mui tangata bala a ai ia a uni ngalo ia i tatou ia le tala i le au so na mali liu wha maturo umalava i latou le latou whatu anga i le so whai tete tatou ni ia whaina i tatou le talatasi ia a o whaile mea wa ai o mai ona so o ia te o whape rapie ina tau mawha ia e tala atu o ia te i latou o ia te au me ai tau te lei na whatau te tala i leo le au so pena au mai e se tasi sana me ai e tala atu Yesu ia te i latou o lau me ai i o tu whaia le fina ngalo le na uina mai au ma whae ula na ngaluenga tu te le whaiane ea e toi whama sina i leo o ai le sele ngasei auta o te whaiatu ia te outou na te pa e ia o tau mata ma wa ai le whanua o sina sina mai nei le sele ngasei le sele foi e maualan totongi utu le fua eo o i leo la whaavavau ia whatau oli o le luluto a le sele nei mai foi o wha maoni e le upu ese le lulu saito ese le sele o wina atu o tau e sele i le mea sa o tau le ngā lulue ai ngā lulue i stangata o atu o tau i la latu mana ia whaitau lea isa i na fesili ia i le uso ina ua alu le tina i le nuu whitau mawha ea meleli e isi me sili atu nei lo le areto e isi me atu nei lo me ai e le ngata i lea mai oto o le lava le taimi le toi whamasina no o le se ngā seito le whai atu au ia ele le seito e fi sele tonu o lo mafo faule li i le fine lea u whato alatu o le la alu nei a maitangata o le nuu e whaisa latu tala ina ana i loa i le li e le ai e le tele se taimi o sai tia o ia tu la fono le taimi ia na le tasi ia te lele ngā luenga e fia a whapea tātou te i loa le lei le a whaina o i tātou e mawhaiona maua tala tasi i tātou wha moe tasi fo i lo tātou malosi ona tātou i loa ai lea o le tāu o le tala lasi tātou i loa ai lea o le whaasoa o le ngā luenga na ia to tele i lātou e fsoswani mai le fina ngā luenga Rifo pe tos furu iwa la pe mei yoane to tele sa Maria i lea aina whaatua i ate ia ona o le upo o le fafine na ia whai atu
Ona ta ua mai ia tea ua mea umalava ua ufaia. Ua mai fo i tangata o Samaria ia te ia. Na lātou ai oi mai lea ia te ia lātou te nofo mai lātou. Nofo i lea o ia i lea mea i aso e lua. Watili ei ona to tele o ena whatuatua ona o lana whetalainga. O whaiatu fo i lātou i le whiwhine. E lea ona o lau upu o mātou whatuatua ai nei. Wao i mātou lava o mātou whaalongolongo o mātou i loa fo i e moni lava. Le whaola le nei o le lera. O le sile mea e pese i e whaingatā ai ona talia ngō fie o le wha. Ma i lea o lo pesi nea tātou coronavirus. Ese a leanga e tātou te le o vaia. Ia ni tangata o whaina. Tonu fo i ua whaingatā nei ona ua whaatu la fonoina le leo i fafo. Ia le tātou te whaitau atua i news. Ia e pese i o le nā o lo tātou i loa. Ele tele o le a whaina. Na maua mai lesi alert i Italy ua overlava ma le afe mon tupu. Ua afe mon tupu la whai o tangata ua maalili ua il whamai. Ele fwoi la whai tau i tangata o lo a whaina nei Amerika. Ia ma ua overlava ma le se lau se fulu le a whai o tangata ua maalili ua le coronavirus. Ia e pese i e whata ona talitonuina. Wanga nā lava ua iese me lata lata. Se tangata tātou te iloa. Ia ona whaingofia lea ona tātou talitonu. Mele le sa tupui. Le aile i Samaria. Saule li o mafuta mai lato. Talitonu ina ro lem whatu. Whatalo whatu ia spicy water to moe ale. Ofa mai le tātou prokalama. Talofa mai. Talofa atu fo i tunga i ilo, welu, opo tua pao. Mai la tātou request lea. O whatalo sanga mai. Water ia le Ala Inga by Christine. Ele tātou po. Tau he wha. Leo tātou tanuanga.
Ia ole fesiri la ua tulaʻi mai. E feona foʻia le talatasi. Ia se fofō le talatasi, o le a le fofō le talatasi. Ia ole tali o talalasi. E faafefea la ona lasi a tatou tala, faafefea ona tele a tatou tala, faafefea ona ese a tatou tipi i se manatu. Ia o te manatu o le nana mo le ele liʻi o le faalogo. Tala lea na tatou faitauina i le ina vaieli i sukala na manino ai e le gata ina faalogo le tinā i le liʻi. Longo foʻi le liʻi i le tinā. Longo la le liʻi e lena o le faalogo i upu o loo fai mai. O loo faalogo le liʻi le agaga o lenei tinā. O loo itua o nei upu o loo fai mai. Pe o le fofō lena o le talatasi. Ina ua faalogo manino le liʻi i upu o loo au mai e lenei tinā. Ona i loa ai lea e ia le faafitauli o loo tupu itua. I tua atu lenei tinā. Loo fia maua e ia le vaiola. Loo fia utu lona ngālala. O loo fia maua e ia le Mesia. Loo fia pai o ia i le tūpao le ofu o le liʻi. Maua lona fifia. Ia tatou maua le tala nei loa lo lava e le nei tina le winga Mesia ma le keriso o le liʻi o Iesu. E whamaina ngalo na pakete. Sa tia ila na me utu ai na vai a walo na whamoe moe na nana sa wai. E utu sina vai molo na ainga. Ia o tia i le vai eli. E alu ilo na nuu, alu tau i tangata. Mai fo i tangata lo na nuu puru nau i alato no nofo maia, na lato no nofo lo le ma le li i ni aso se lua. O i nana a mata e o na talitonu tangata. O le tua lea malo nalo. E fina ngalo malie o ia mo i lato. Ia, e lalo manatu po alava ni talatasi a tangata na soifua maolai. Ile na nuu i Samaria. Ua amata nei o na talalasi. Ua amata nei o na ua ese ia le la au o le soifua. Ua amata o na tupu le fia, ua amata o na anga le lei, ia ua amata fo ina fisilingia nisi tala tuai, tala tasi, tamasani e i latou, e pangale a ua vea nei o ni tupua ia i. Te mana tuaina le taimina, a o whaima pātua i upu o ngana Samoa. Ta whaila mātou whonoi sa fotu i le tastau sanga. Ia na mātou o i sa fotu. Na whamatala ile la vea la lātou tala ile ava. Mata whiala ia upu ole. Ionga ia la vea i le whanape. Ia tala ia tala lasi le tunu. Se mātou wale tala i le tupunga o le ava. Sila awana whapele i ngā uta. I le tonga tolo. E pena lava ia i tau le lea ma. Ele vele i vau i au tafa. Natu ia le whale ulo whatoi upo e whaila na whono tanga i nei. Ola i o tau le lea ati mai. E o mawa i le tātou. Tai au le neima ua pātipatia i le lo fo le tu. Au le mea ufa mtala ina i le tala na o le siale na winga mānaia o lo tātou o tunu. Ele o maua ele aturulunga. E o mawhai ai ele aturulunga o na swala pule. O na pe ele o ia i la tau le winga leo i tātou o le ale winga e tala lasi o lo tātou o tunu. Ia o mana tuina fo ila ia le theme o le tafsil wha ile ne tau sanga. E whapea le wha umi ina o le tanga vai o le tafsil wha ile ne tau sanga.
e whaailo e manu o le tua sivi tau mafa o le ngata i whale. E wa awha peae o oi o le Samoa. Ia e te whaalonga le manei o ia upu. E se i vanga nā lava ua e lata i ai ma tosini nii le winga o le upu ma le upu. Ma le winga o le upu i tutonu o le fuai upu. Ia ma le winga o le neifoi upu i tutonu o le tala. Se vanga nā lava ua tala lasi. Ia la tātou woane i tanga vai ia ma upu ia lo tātou tunu. Ia ona whato a manino a tole ia i tātou le manuia o le tua o lo whata ai tutonu o ia moanga ngana. Ia le tala a whapea ai o ia tamai e sisi le mafua. E le o va ai ia. E le o matilo tilo ile vai. Sami. O po feo lo iele a va ai ilunga ile la. O feo lo o pepe le tau manu. Feo lo o pepe manu. Wa o manu lana. Ato te whailo ina tau mafa. Ia ufamtala ina le tala na ina ia manino i pele tau o le melea o le whaitete i tātou i tala tasi. Tātou whaalongoro lava i se tala mo moan tātou whapea ia. Mana ia. Ia ona tu fesili lo lea. Atuni nai fesili. Ina ia mwhaiona ato toa ona tātou malama. Ia o tātou current events la e pei e mua lava le coronavirus lea. Sa whaile tātou prokalama i le vaiaso lau tea. E pei ele i tū ngā i ele tūlanga o le coronavirus. Ia taru mai la le na ua o whaisi whaatetele ina. Le o te whaita ua tu nei le news feed lea o le ua tapuni i le tua o i le vao o Amerika ma Kanata, le poro le ilunga. Ia ana o whaitau fo i le si feed o lo o tau whai fo i mamafo fau i a Mexico e tapuni fo i le tua o i o la tau ma Amerika nei. E le whaitau atu o le nā ua ban e Australia ia travel at the highest level in history. Australia raises the travel ban to the highest level in history. Ia o na winga o whasa ia le whamalanga i o tangata i waalele. Ia tonu e whapenafo ia meli ma waala upasese. Ia le whemai i o silia ma le awhela wha i o tangata Iranian. Tangata Iran o maliliu. So tu afa inga i le langi au luasela wafe la fa yo global cases of coronavirus. Ia ai taulia le nanu mela le valu wafe i la to o maliliu. Valu wafe i la to o maliliu. So e pei o le talatasi lea o lo o tasi ne iai ia mafofongo tangata le fu maua mai ia lo whaanga mai nisi tu o lo langi ma popole mai. Ma po a mai tātou. Ia o tau nei ma o sanitizers ma wipes ia wipe baile kesi ma tātou me whenga luenga i na wipe fo ia na foa. Ia ma le wha moe lava i le pepesi ia le wha mai o lo shelter in place fo ia to tele o tangata. Wa iei fo ia tu la fono i nei California. Ia o nei toi whaputputoa ni tangata e sidi atuna i lolo se fulu. Ia o na winga ua whaititia tangata o ai fafo. Whaititia ia congregates. Ia e pe fwe lao la mato sauninga. Te ropo we sila fia vira a le ua tala mato sa. La lenia mato tapo ingal falsai la sanei ia mlecha sa so ai. Tamun muli e lua o masina o mati. Ia ia le atu la mato te fono broadcast ia mato sa. Mnatu fo ua fai enisi au lotu mai kalesia. Ia wao ngā tele ia fo ile nei malae. Mal nei fo i fai valo fi. Ima ma le fatu funganga.
le alea. O le pueina o se ata i se malaya mawhaina whaalau tele na ia i loa uma e tangata o le lorangi. El mea loo tupu i nei. Nofo mo mawhau fau i leo ia o le natu la fono o le nofuanga. Ia pese i ua wavala lata ata tau pole alawa le mea tupu i Long Beach. Ia e longo i fo i me le pone ma apia ma le motu i salafa. Ia atono se ia fianga fo i le na le ngata le na ia se whaai te tenga fo i. Wai e tala lasi le tunu. I fo i ia ngata lo mai tau mai. Ia matau suai fo i ono nisi fo. Alama lo la tule. Ia. E uiala awhapela o le talatasi le na. Ona fesidi le tātou ma apalaila tātou tio ata. O whea la mawhai ona talalasi ai ia le tunu ue. Whea mawhai ai ona avea le nei whawhitauli e whai ma tupu anga o se whamanuianga. Ia, ona tātou i loa aila ia o isi lave ese o le nei fo i tala. Wai, le mea o mauti noa nei, nana pa ua nei le maketi masalo pe o ufo le si fitu pasene. So, o le maketi leo te whaongaina o le Dow Jones average. O amata ia le tausanga le nei sa lata lava i le usfurui vafe. Le tu whatasinga leo o stocks au pitu isilio na tele. Industries ese. The Dow Jones company na tolu sfuru. Mai whaonga lava i nei e whai mafua o le tamau ainga. Even though e le na o le fua o le tamau ainga. O te mi umalava e te whaalongo ai i le muanga ngana o lo walu le Dow Jones i lunga. Ia o le mena le fasino i sino i company te tele e tolu sfuru i Amerika. I industries ese. I le alu i lunga ma le alu i lalo o la lato share. I le aso ma le aso. So na amata lava la le tausanga le nei i le luas furui vafe. Ia le tau a whai o stocks na te min nei wapa u i lalo le furui vafe. O na wapa u lava le furui vafe points. O mera na ua whai titi a ilita mao ainga. E tunu ule nei o whai mapopolenga. E ngata i lau whai pisi nisi. Ia a ua whai mapopolenga o i latou o loo ua ilita mao ainga. Ia e lef so soani la ia sa nei pe ona whatatia mai e le kovana o California mo i matou i nei. Whatatia mai fo e President Trump i las whaleile o le aso o mawai ina ua whamai o ia ua declare ia le National Emergency America nei. Ia leo o lo o mawhai ai e lestete ma lestete ia ona access ma toso mai ia tupe ale malo te le federale. Ia e so soani ia lato tangata nuu. So o le melana leo o lo iai nei le energy ma le talatasi lea news media so umalava. Le whalapo putonga o tu mai fafo ia lato guidance for COVID-19. Ia lato popolenga. Ia me se i fautuanga a wā ia le tu whatasinga o le tufo malolo ina o le tangata. So se mea o loo iai. Ia ai a whapela vai whao ngāle nei tio ata na tātou mawaina i le nei vai aso. Ia talalasi. Ma ia whalongolongo. Ia ona tātou i loa lea e iai fo ini mele lea ma whaino tūlai mai le nei whawhita auli. E ui lava ona mali liu le to tele o nei tangata. Ia ai o lau te waai atu i nisi fo i tangata o a vele nei awa noa o pa uel marketi. E whaima o wala e whaatau taungo fie ai. Ia shares o isi company. E leisi alert lena sau i lau news feed. Banks are about to drown in an ocean of defaults. So e pe o le popolenga o vaenga lea. O le
e tā lafu i le langi au e lua se lau 5 triliona. O leo whai leo mo kesi, credit cards, or business loans, government debts. Ai whai mai la o le tele o le ai tā lafu le nei. Olo o mia e bank se whale tupe te tele. O le virus la leo le corona. Ia e mawhai ona trigger ai a defaults mai consumers, nisi, ia me se whai malo. Inga la ale mawhai e malo ma pisinisi. Ma tangata anu ona tutongi alato e talafu ono le ale ni ngā ruenga. From tourism alone makes up 10% of the global GDP. Le turisi tangata e whamalangai. Tupe maua mai hotels, airlines, cruise ships. La collapse uma. Ma meo le atupu o le ale to mawhai e company nei ona maua se tupe. Ia e tutongi ala to i talafu. Le ngata fo ilai lea, ia o pau ia le tau swau. The crash in oil, lena o alongo neifa me o pau i lalo le luas full tolu ta la i le barrel. Le mesa iai a o le i tupur whawhitauli lea sa uwa ai lava o la talata i leona sfuru, 5 fitu, 5 valu ta la i le pakete i le paelo. Le pau i lalo le luas full tolu. O le winga la o le tala lena. O le a eventually lava tau ngofi tau o swa. Ongo atu ia stene o Amerika o le la amata na whaatau e la tau ia waelo swau. Ono o le ua tau ngofi e. Stoa lola ia. A ia ni le milu nai. Tatu pese lea. Say
So e pe o le talatasi lava o lo o whengai mai tātou o le whamaile o le coronavirus. E whapel tala e 2.5 triliona i le global debt i le taimile nei. A o le malosio banks umalava i le lorangi e se 10 triliona. So a whapela e mawhatua le economy o le tamau ainga o le lorangi. And let's say na o le 5% o e talafu nei e tutoni. No winga, mine 5% o le a default. No winga matua wipe out umalava i le capital. So we see now ramifications me mawhaiona tutupu mai. E a wha a wau pe foi i le mai lea. It's a buying opportunity for some. Yeah, lusa limus fulu triliona i le global debt. Yeah, ai le fetaulia ai menata o derivatives exposure. There's about 1 quadrillion derivatives. E onu mela nai meiti e tawa i le langi. Uma mai le langi wallet. Nem whai tangata ona whai tau. So ua se opportunity le lei. Oni tangata o lo o whatalitali i le teimi e pa ua i le marketi, pa ua ama o leli ai ia le o le mine nei e the buying opportunity mo la te isi. O mantu e nai le tala President Bush o malo i le election o luafe. Mailana tala lana yana supporters. They misunderestimated me. O ilato e le malamalama le ngā Britania e le se upu wha Britania ta o se misunderestimated. There's an misunderstanding. There's underestimated. E le se mea ta o se misunderestimated. Ia ai le mea o tupu nei o tula i mai nei le economy le nei o le ngata ina misunderstand e tātou ia le coronavirus. Ia ai mawhai fo i ona underestimated e tātou. So tātou ne te ua misunderestimated e tātou ia le coronavirus. Tātou whapele o se meleanga. Ai mawhai ona whai ma mele le mo isi. Atua le a mai I ira tātou wenga o tuspa. Ama fu neva yaso. Me atu a whapela vai tasi e se tio ata tātou te maua le nei. Tio ata le nei. Tātou whaai tete. Ia whain tātou tasi. Whole notion of a single story has a tendency of robbing us the diversity of our stories and the unfolding drama. Insist on the single stories. We insist on one way of looking at the world, then our world will continue to be that way. And it could lock us and the next generations to come away from God's blessing. I had an opportunity to visit the National Civil Rights Museum in Memphis, Tennessee, a few weeks back, and I finally came to realize the deep sacrifice the African American community did to this country. Their sacrifice to build up this country. How they've been through a lot. And
I first came here, the single story I was sold, e leanga kanga kauli, e le mafaufau, e le a oinga. That was the single story I was sold. But it wasn't until I got a chance to actually sold the Civil Rights Museum. I got to visit the Lorraine Motel. This was where Martin Luther King Jr. was assassinated. That's when I really appreciated the debt that we owe these people. I saw the museum and how they start you off with the slave trade, 1600s, when they started bringing the Africans over boats. And there was let's say a natural vetting process where about only the strongest slaves survived because they didn't feed them very well, them in the dungeons. But the ones that do survive in the New World, pretty well tested, vetted, then they selling them back in their chattel. Le fataua ingo o tangata e o le fatauino me tua o lo se itulou. So the single story that I was told about the African community was that. Then I got to see this, and I start to piece them all together because the other single story I was sold was that of Martin Luther King Jr. And realized that he was standing on the shoulders of generations. And when they did the forensics, and I discovered that le tangata lea sa tu ile falpuipui tangata valeina o Martini Lutelu. Forensics don't match up. Ele match the bullet le sa ave ese mai le tino. Le whana le na whai le FBI na whanaina. So ina o te nofo mo mawhawhau ai i le tele o tala tasi, e tau mai e tangata, tau mai le media, tau mai e tangata whatutui. Ia o na tātou no nofo i alea ma talita oto, ma tātou talia ina. Tala moni le na, noa ma le tala lasi, noa ma lo tātou alongo, pea o ye tala. Ia oa ai le tātou i loa o le finangalo. Ima manuia e fo i tātou. So le mela o wha o mi mela o tala, the reason why I'm belaboring the point, because lives are riddled with these single stories. And I'm here to warn you this week of the danger of single stories. To the extent that we have beliefs and stories that we haven't examined in a long time, I think we have a moral obligation to examine it. Ask the question. To look for evidence. Do that. We can begin to be more patient, tolerant of other people. We can begin to build this world and this country the way God intended it to be. E tele ana ia o war for Republicans. Me ala tu tala, well, let's take back America. Let's take back America. Pe tala tasi le na. Pela mana o e tala lasi. Taulen e fesili. From whom? From whom? E sia tala a tasi na o whaalongo ai whamai na discover Christopher Columbus here. Amerika I lafe whase lau I valu. Tala lasi la o le fesili oina lei loa Amerika. Tala lasi o le mauti noa. Ele I tu vai a Christopher Columbus I lau I lele o Amerika. Ata le kere.
O e tele I o talatasi e te tauan tātou sue ia ima, a ili ia. I'm not a racist. I'm not prejudiced. I just hate stupid people. Talatasi na. Te talalasi. Tala Forrest Gump. O mailonti na. Stupid is as stupid does. Here's my favorite. I'm tired of all this political correctness, which is really another way of demanding why should we be sensitive to others? This is America. Love it or leave it. Tele tatou talatasi. Tala e follow I tatou lock, stock and barrel. E o mawhai lava o na tatou fesili. Inga tāo na tātou fesili. E leo whatufunga ina fo I tātou e fesili. Leo ia I tātou fo I le tō e fesili ai. Ia e pe o le lui le nāli o tō manuia le neiva yaso. Ave ina mai tātou mai le talatasi. Aware of the dangers of singles. So sa ili pepo felfina ngalo le tu. Tala lasi fo I le tu. E na I tātou fo e ala mai elo ne fina ngalo. Ia e manuia tele whaasau saunga tātou tunu I le neiva yaso. Te mea o lo o nopia e el tangata I ana whaau mana ngā luenga. Wi au tau tofi matiu te o lo whenga iai. Wi au tau watinae. Wi au tau ainga. Ia fwit whaasau saunga o tātou tunu e fiafi. O le tau o ono mispo wena Tagaloa. Ai o tau manuia.
Tala falava. Tala mai lau whanua. Tala tomua. Se lau whase furi mare whātangata ua awhia i le coronavirus. Ele o le temi nei e tapunia ai le ai i Los Angeles. Ua tapunia o whale ta alotupe i Las Vegas. Ua pāsia le pili mo whale tutongi. O le au a le Lakers o lo o suesuaina i le coronavirus. O le coronavirus i le lalolangi a toa. Pasala la wina le ofisa sili o whale mai. 5 mai fou o le coronavirus i Los Angeles. Ua se lau wha se fulu ma le whare au whainga atoa i le teminei ua a fia. O Dr. Ferra i lana saunoanga, ai tangai i le lalolangi, e tolu i le whawa yasu whatawa aia o fua o ngā ruenga Manuia. Toa tolu i la tau mai i Long Beach ua wha amaunia ina le a fia i le COV tasiiva. O le apo inga, ale matanga ruenga, ale soi fua malolo ina e whapea. A whai ete, tala au atu i whafo i le lotoi ma te tonu o loa lalawhanga, ia whautangi o le puipuinga o lo soi fua. Pa e te le wālatalata matangata, a ia whapena o na vama mao, ia puipuia lousa o le tonga. Le whaipuli o Los Angeles, Eric Garcetti sa saunoa i le asana nafi, o le teimi nei o lo mamao lava Los Angeles mai i le tūlanga o le tapunia o le ai ono o le coronavirus. O te whailo atu i le mamalu o le tūmalo tele, ia puipuia lo soifua e te tau whapei o na whetala i le whaipule. E ano ai o i tūmalo i le South Bay Area o lo whapena tele o na whaamana ia mai o le nei whaasaralaunga. Whapena fo i te tono o le Bay Area i San Francisco o i tūmalo umalava ua tapunia. O Los Angeles e le i tala whengai ma le tūlanga nei, o le matala pia lava o le whaitatoa o le ai. Ua tapunia o whareta alotupe i Las Vegas. Demokarasi Steve Solilak ua whapena o nei apolo ina o whareta alotupe lava i Las Vegas ia tapunia o whaitatoa. Ona o le temi nei i le sasao o le coronavirus ia whaititia le pipisi atu o le virusu pe a tofia matao fi o ta alonga nei. E masina le tapunia o whaitatoa se ia maua se toa marie mai i le nei whamai. Whapei o Los Angeles ua tapunia tele o whale ainga, whale tifanga, ma whale toleni, ma whale tele lava mape tele o pisinisi ono o le nei whamai. Ua ia mautinoa o sitiseni umalava i Las Vegas ua whapena ne whaftai ai ma le oti ma pua puanga. Au le whamai le nei o le COV tasiva e ao pea ona whae te teina. Ua pāsia le pili mo whale tatongi. Ua wha Manuia ina le pālota sa whaia, sa wha pāsi ai o le pili fau mo tangata e nonofo i whale tatongi ta i masina. O le awha pēnā o na whātawa ina o le ni pili, maa mana ia o tangata o mai whainga ruenga o le anonofo i whale ona o le coronavirus. O le kansula o Los Angeles na saunoa, o le tūlanga fo i lea, e whaalawiloa atuai i pule o whare tatongi umalava ina ia whai o le whengainga marilia matangata o loo whaafaleina i le nei whawhengainga. A whai, ai le whautangi ina e pule umalava o whare tatongi o le nei whaiunga o le ana fosala i la tau i le tūla whono a le whaamasinonga. O Rarikens, sa ia ona saunoa, o le mātou manatu Outou o le sio manga ma le tamau ai ngā mō tangata uma. Sa ia fo i ona whaapopo i whaapea e whaafasanga i mai coronavirus ai o tātou umalava i a tātou ona loto ngatasi ma i a tātou va ai i le lau tele o le ai o Los Angeles. E moni, o lo whainga tāpea lava ona iai tātou i le taimi nei ona o le ai maron whaapopo ina mai tonu o le whaamai a o le whatu ua tupua e pea i te tonu ona o le fia fisosoani atu i tangata noo o Los Angeles. O le auta alo basketball le Lakers ua whapena ana sue ina i le coronavirus. Ona o le lātou ta alonga muri lava ma le au mai ni Chelsea le Nets, ua maua mai ai o le reporti whapea e tō whātamata alo o le nei au, ua maua i lātou i le coronavirus. Sa whanati ai o na sue o tamata alo umalava, ona o le lātou ta alonga mua lea sa ta alo i nei i Los Angeles, ia mati i le se fulu maritasi.
O le toa whala o i rātou o mai le taimile nei wa afia i le coronavirus e le imawa mai o lātou suafa. O le malirianga a tole i le vau awe lua ina ia whapena o na sa su eina pea o tamata a alo. Na sau no foi Cameron Grant whapea tātou whaetete o i puilo soifua e Manuia pea lava o tau mawhainga. O le coronavirus i le lalolangi a toa ma le sawa ma le tupu wa e pea o le nei whaino mera. O le au whainga o tangata o wa afia wa tasi e se lau iwa sfodu ma le valu afe, taulu se lau ono se fodu ma le valu. O le au whainga o tangata ua maralosi e fetu sfodu ma le iwa afe, valu se lau ono se fodu ma le wha. O le au whainga o tangata ua mariliu, fetu afe, iwa se lau wha se fodu ma le tasi. O le ripoti lea mai te tonu o le CDC e tu sai ma le temi nei. O lo whaita wina pea, ma ua tali tonu fo'i i lato, o lo tupu pea lava ole nei whaino mera. O nei o Samuel wana popo tua vau whangaliro matawheo, o tātou tala nama i lau whanua si whafonga o le tai au fau, Manuia o lau wha sausaunga. Ata alo fam fa felo ia tu ilo fa fonga anga il pa ia mal mamalu si o tatu watuno u Samoa o mawu mai tatu fa sa launga ile nei fo i vaenga o le aso malo lava le tawa tai malo fo ile ono sai i tiu te manga luenga o fenga yai ya me se lava ilanto uma lava o mawu mai fa sa launga o le tio o le se fo fonga o le tai fo ya lo mai o le nisi le nei o fa o poponga o tatu tala mai Samoa. O le atumu atu tatu tala ua fa maonia mai nei le matanga luenga o le soifua malolo ina i Samoa nei, o iai nei se tasi ua tau fia i le whale mai mo totua, mo susu enga ua masalomia wa a fia i coronavirus. E tu sai ma whamatalanga o le nei mata upu, o lea mai, o se te mai tai na malanga mai New Zealand, i le vai aso utua na ilo na so lulu, i tuatua ngia whaale a inga pe tai, o le tai awa na le la, na tau fia ai e le whale mai, ina ua whaalongo ina le nei tamai tai, le lea ato o toa o lona malosi, i le lua aso o tua nai. O lo matei tū la e le matanga luenga, ma au ina atu li poti o le nei ngase, i au se tālia, mo le siaki ina le pe wha maonia, le awhia i le wha mai. O whaalia mai e o atu, i le se fulu i le lua se fulu aso, e tali ai se tali o le nisa i li ilinga. Ua whaatau teia foi, le whaataratala no ina o le nei tamai tai, i vaenga umalava mai tū, na o ia, a o iai i to tonu o Samoa nei, le ngata i lea o i lātou o tangata na lātou wheloa i atu iai. O whautu eina fo i le matanga luenga, i lātou umalava o lo malanga mai fafo, ia mata i tū lātou whaalongona, i o lātou soifua malolo ina, ina i wawiso o tai se whale mai, o la tāne pe a whaalongo ina ua mai. O nei aunga umalava e iai le fiva, taupuni le manava, tawheo le isu se i tulou, ia ma le tale. Wautu eina foi, ina ia alo ese, mano fuanga o lo tumu ai tangata. O nisi o tātou tala, i le whonutanga le pāle mene i le tai awa na le la, na si iai le tai i whelafulafo inga, ma whelava sa iai whaamatalanga, i le vāo le fionga i le li pāle mia, ma le sui whai pule o ngangai fo maunga numero tolu, le fionga la uli o le mali e toa, le ua tea polita i vāo fosi. Fionga na le whaaralo, o ese lava na ngana ese le mawhawhau. Mena le whai, tu la whai upu. Ova le mawhawhau sau. Se mege le ngai mo mawhawhau bai mawhau. Ka minga o sau e ngai, o I ka mai. A o whai tau upu ngā sa sau e ka mai, ngan kwa mawai. E sini atu o ka maka ngā. E whawhawhau mai Samoa. O sa lava le kako, wa mapa upu kene. O le meka ua, ia mara malama fe au le ave le atimu. Ao no meo, a koko kirkiro le whapa maua, oe, se mo kua maua. Maua e maka ngā upu whai kongo, moka runge. Ala ngā kamina ngā whai upu ia. O le a oha le li i kākai. E le malama me ia sa whai. E le kirkiri e le kākai.
Ya, ada ia ni ia noi. Tasi a so ila o fiona fon stela ko mo so lona. Pa wa le la tau le malu. E malu le maota la o fiona. Tai. Ale o pule lo le ki tu le pa. Si dia tu ma tu o pe lo ele tono pa ni lo. Oe, fiona fon stela. Si dia o on sai mai. ko kula ya kwa. Si dia maka o dia tu ma tu o pe lo ele kele o kele wa se fai ko el baka nge. Kele fo ye o se kele fa wa mi se le fai. Kele o ele pa de ma fo kala. O ma le fai o se fo kala. O whelava sa inga ia o whamatalanga, i le vao le fionga le li pāle mia ma le fionga i le la uri o le mali e toa. Na mafua le neve vesi, ona o le wha Samoa ina, e le fionga le li pāle mia, o le upu papalangi, o le pandemic, ma le epidemic. Sao no le fionga le li pāle mia, o le epidemic, o le epidemi, o le awhia lea na o le atunu e toa tasi. A o le pandemic, po le pandemi, o a awhia a toa, ia le lalolangi a toa, pe taina sau no le fionga le li pāle mia, a tu whaatasi la, boko kemi me unga se iwane le whaafonga anga le atunu, o le tūla lea, na tūla i lo ilunga le fionga la uli o le mali e toa, ma whaase a, o na uwha pia, o le mawhau whau la fonga, a le fionga le li a pāle mia, ma amata i loa, ma ve singa. Ta tau le mau li tō wha, i le fionga, i le fonga whetalai o le maota, le fionga le au pepe, to le fua whaafisi, le ana ia whaatula i e loa le fionga la uli o le mali e toa, o le sui whaipule o nganga i fo maunga numero toru, e a ngai i whafo, ai se i whaato e toa le mata upu. Na mai a lewe singa i te tono le palemene, o na toi whaawau e lava leo le whanutanga, a wale ilo ilo ina, o nisi o tūla whanu whaatati tia o le maota. Na whaiwa i lava i le so i le whanutanga le palemene, ma tāpu ni ai toi whaawau i le masi no fau. O nisi o tala ua whailo mai nei le mtanga luenga o a onga ta alonga mahanga nuu, e iai leo swinga o fufuanga o nisi o a onga tūlanga lua ma kolisi o le atunuu, o na ole o ngai, o le sasao le whaamai o le coronavirus i le tele o nisi o atunuu, o le lalo langi. O nei fufuanga luan mamao le mtanga luenga, e au fiai le tau fia lea, o so se ta alonga o lo au fiai ta melo sanga. E au fiai, whanau a onga le atunuu, tau fiai, o le whanau mai le toi awa iatu i a onga, pe a fia iso se mai. Whaamalo sia, le whaia lea o mea onga, po o assignment, le whaia i le whale, i le sili atu i le masina a toa, lona whaatino ina, tau fia le lata i tangata, ua iai a unga o le fulu, a aise fo mai, pe a mai, tau fia le awa iatu i no fuanga tumu, ma whaalongolongo pea, i whaasilisilanga, i lunga o so ta inga, i le tio, TV, ma so se mea lava e awala tuai whautuanga, ale malo, a wā lava puipuinga, o so se whaamatalanga e winga, i le nei whaama ioti. O le sofo ila, ua tutu whaatasi e le mitanga aluenga, o le soifua malolo ina ma le mitanga aluenga o a onga ta alonga maanga nuu. I pūlenga o nei mitanga aluenga e lua, whapea fo ina awai ai, maa siasi a onga o pule a onga umalava, o a onga o le atunuu, o a lava le whaamalo sia o a wala, ma whaalawi loa, o a unga o le whaamai, ia lausi le fia ai li saunga le mu, o alo ma whanau le tunu. O le nei pol kalame. A ma e ona whaalawi loa, ia onga i polu nei, ona malanga le tai au i savai, e whaalawi loa i foi, i whai a onga ma siasi a onga, o le motu tele i sa la whai. Na whaalia, e se suisi nia o le vaenga, o le saunga le mu, le tina ia mai e welese. O nei pol kalame umalava matanga aluenga e lua, o a onga, a wā lava le whaama mawhale i puipuinga uma, pe a o mai le whaamai i sa mo nei. O nisi o tala e silia, ma le tolu se lau saila mai Samoa, o lo o ngā lulue i lungo wā lau pāsese po o meli, o atu nuu i whafo ua toi fo i mai nei, i o lātou a inga i sa mo nei, o na ole o onga o le pepesi, o le whaamai o le coronavirus. O le whaai unga o lo awei pēr le wha mua, o le saunga le mua company waa, i whanau o le antunu o lo ngā lulue i lungo waa, o le polisili o le company waa i Samoa nei, o le company o le Samoa Shipping Services, le fionga lautimu ia fua wele se waa ai, o lo ngafa ma le fitu na ingo ngā luenga, a le whanau seila i lungo waa, whape ai ma company meli lau pāsese, sau no lautimu ia, o lo whaia pēr whiutanga inga, ma company waa i whafo, i tu unga mai e inga o le toi whaawa wina i lea,
o kon kalate o alo mawhanau le tunu e toe ngā lulue ai pe a mai ale wha mai o le coronavirus. O le tele lao alo mawhanau ale tunu o lo o toe fo i mai i Samoa nei o lo o poloka i pō ti tutonu o Ausitalia, New Zealand, Fiti, whape ai maisi o tunu o Europa o na o tūlafono o le soifua maloloina le tau fi ai. I le se fulu wha aso e quarantine umai i la tau o na whato ato e tali ai lea e le malaiwa alele i whale olo. O nisi o tala o le tātou au lakapi o le manumale sa ta alu i Perth i le whai unga o le vai aso na malanga mai i le whai unga o le vai aso e anga i mai ai Samoa pe tai o lo o tau fia i au kilani New Zealand i tūlafono foi o le se fulu wha aso e tau fia ai e longa e mai o na quarantine uma i la tau uma o le tātou au o na whato amalanga mai le i Samoa nei. Na whaalia le whaia onga o le tātou au o le manumale sunga muli anga tele Brian Lima. O lo o saunga le mu uma le au e au le whaapule ina a inga o lo o tāpua i atu o na o tūla fono lava a le tātou atu nuu i le malanga mai ma taunu mai i tō tono lau whanu o Samoa. O la whai o te fo imo tātou tala Manuia te le lava le tāpua inga Samoa whasoi fo ia ma ia Manuia. Le tautua whaiwhaipea le Air Rubius Junior Canceria Market i le a o Long Beach o lo o tautua ina o e Samoa i le fitu aso o le vai aso. Te tala i le valu le tai au se ia pa ia le iwa i le afiafi. Whaatumulia le maketi i so se o loa Samoa e te filifili ai. Maua tanga talo Samoa, talo fiti, pusa fai, pusa mamoe, pata mai New Zealand, tanga lauru au, pusa turkey tail, po le muripipi, maua le tau sami vela mo tātou Samoa, mai le aso wharaile se i pa ia le aso sa. A o le tau sami Mexico la vai e te tala i le fitu aso le vai aso. Ma neia fo i ai whai te swinga o le tau sami. I oe, ko ma te isi le talo ma le whaspoi masima, ai alo ane i se tau sami Mexico e wha masani ai. Pa tonu se po a vela, ia po le size 2 mo aso whanau ma so se aso wha ilungaina. A fia lafo fo i se tupe wha momoli i Samoa ma so se aso o le lanolangi. A wani ngalo, o lo iai fo i tutonu o le Air Rubius Junior Market, ia le au unanga le Vico by Western Union Money Transfer. Le Western Union malana au unanga, malana tautua, ua loa tausanga. E lafo nei, e maua nei, e uma nei fo i lona wha au ngaina. Manatua, e afe ane i le Air Rubius Market malana au unanga le malolo i le fitu aso o le vai aso. O le tuatusi 5 tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California 90805. Ia pe telefoniane i le telefoni 5 whafitu tasi iwa valu. Fesili mo le ripule o Ruben Gonzalez ia po le tamaitai o fau le leisi uawi maies. Manatua le au nanga i o elau El Rubius Junior Market i le fitu aso o le vai aso. Talofa Lava. I am a Samoan funeral homeowner in the North Bay, San Francisco, Sacramento, Vallejo, and all over the Bay Area. We would like to let our islanders know that we have a Samoan funeral homeowner in the North Bay area for us to help with the services. We can travel and transport all over the Bay Area, and we can transport to a choice area of your services. I know it is a big thing in our culture to do a funeral, or I call it celebration of life. Celebration of life costs a lot of money. We have a package called pre-need funeral arrangement. These packages offer services that will lock the price inflation of your funeral of today's price for the future. So for an example, an average funeral nowadays all over the world could be costly. As Samoans, we have a lot of falolongas. Then we are looking up to $4
to $25,000 or way more than that. Every 10 years in the funeral industry, it doubles up. So if your funeral is $10,000 nowadays, in 10 years, it will be around $20,000 and so on. So again, the package we offer, it locks the inflation of today for tomorrow. We also have packages for walk-in loved ones. If they need our services, you can call us and we can talk about what we can do for you. Funerals are very costly, and as a funeral home owner, I would like to let you know, guarantee we can help you. We have seen a lot of differences with the deceased loved ones at times of tragedy because there's no preparation. A lot of people are looking at GoFundMe, car washes, or break the churches to help out. Please do not let your family be a part of that. It is not a great time for your family to do an organization. Again, if you have any questions, please contact us at our office number 707-652-2359. Cell phone number 323-317-8108. Earsons Productions, specializing in sound reinforcement, sound system rental, backline rental, and also provides DJ services. DJ services comes with the sound crew, and they are located in Seattle, Washington. If you are hosting a wedding, church event, bingo, birthday party, or any event, and you need to rent system, speakers, or need a DJ, please go ahead and contact the Tueni Nu'u 562-338-1102. Again, they are located in Seattle, Washington, and depending on your event, they are able to travel. Again, please go ahead and contact at Tueni Nu'u at 562-338-1102. Email the number 5starprosounds@gmail.com. Thank you so much, and God bless.